very, very important, not only in teamwork, even in the family, with the friendship, with every relationship, bringing us to the confusion, wasting our time. So, one of the personal development every leader and every manager should have, it is clear communication. Clear communication doesn't mean the beautiful talking. Even sometimes the deaf people, and they cannot speak, they have a clear communication more than the people who are there speaking very well. So, good interpersonal communication is the key to rewarding relationships between ourselves and with members of our team. It is how we share information, solve problems, stay close, and focus on the same goal. Good communication is important in teams and is the key to reach shared solutions, to work successfully and productively in teams. We must learn to communicate effectively with others in a variety of situations. Communication skills. And the other picture, but the participants are allowed to ask questions. Yes, we should take this. Okay, everybody ready? So we have 90 seconds. Okay. So here we go. Значи преминуваме Sorry? од лево кон десно. Од лево горе. Stop. Okay, once again. Значи почнуваме од лево горе. Добре. И едно заобиколување имаме. Заобиколување, па не знам превод. Окружите, ја? Па така. Да. Едно заобиколување, па уште едно. До него одма не споја. Да. Па имаме уште едно заобиколување. Sada neko će stupiti kao lider, recimo evo kao taj šef i reći nema šanse, kiša pada. Znači mi ili ćemo se, znači u ovom slučaju kao što neki preporučuju ili što ste vi rekli, prvi slučaj rješenja te situacije jeste hajde nećemo, svi ćemo da sjedimo i gledat ćemo u nebo, možda će prestati ta kiša. Ili ćemo naravno naći načina da idemo u šetnju. Znači, svako će dati nekakav svoj prijedlog, ili ćemo imati dovoljan broj kišobrana, ili ćemo uzeti taksi, ili ćemo, ne znam, kapuljače ili slično, ali ćemo naći načina, ako hoćemo da idemo u šetnju, mi ćemo naći način da obavimo tu šetnju. Bez obzira što je šef rekao, pada kiša, nema šetnje. Mislim da je bitan pristup. Ako imamo ideju i ako smo dosljedni u nečemu, da ćemo popraviti stvari, nećemo se miriti sa situacijom.